Tere! Paljud on ilmselt kuulnud väljendit, et hambapastat tuupi tagasi saada on väga raske või suisa võimatu. Mina tahan nüüd tõestada vastupidist, et see on võimalik. Netist on ka videosid selle kohta, et kuidas inimesed seda teevad. Tavaliselt nad teevad seda nii, et panevad video lihtsalt tagasi kerima või siis mäkerdavad lihtsalt väga palju. Mul on siin mitmed kellad näitamaks seda, et ma ei keri tagasi videot, vaid teen kõike ausalt ja selleks kasutan ma ainult väheseid abivahendeid. Brush your teeth, keep them looking clean and bright. Brush, 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 brush your teeth every day and every night. Brush, 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 brush. Now your toothpaste may taste good. Brush, brush, brush. When you got it in your mouth. Brush, brush, brush. But you should never swallow it. Brush, brush, brush. You got to spit it out. Go on and spit. We'll wait for it. Brush your teeth, keep them looking clean and bright. Brush, 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 brush your teeth every day and every night. Brush, 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 brush. Now what you're doing's good. Here's what you gotta do. Let them have your toothbrush so that they can brush it. Brush your teeth. Look like you're almost done. 5, 4, 3, 2, 1, now spit. Võib öelda, et valmis. Ja kadu on kõigest 1-2 samba pesu kõigest. Aitäh!